Ofo bebre na keka se deal onimu papa wo hu bi. Ano de amintimi nkyere. Ana deal kra menya sure say because asem na assign the timisi. De nti a me nyintum ne say I can't remember say me papa na mbie na no anka nchem say Lumba ena eku no. Wa mbie na no anka bibisa. But atesem ena nkofo kika. So bi na no kan de anka metima gina ha. I can straight because nipa nyame ni esro ni one tm through papa num da. Say nipa asumesi na ekome. Nipa do ma dwen bu. Na papa no oyare be 1 week enu film. 1 week. Yeah, but any Lumba nsem ko hiehiai. Na emu ho no na oni deal e wo court. Oh, omonyom ho asem Mary Marion ka say ho asem enyo. Mary Marion ka say eno ne kopie court. Yeah, eno ne kopie eno kra court no mo kan Lumba na say Lumba man papa skabi. Ana or this kind of man na nchena say incident ne dey see entino. Nana omumie no obi claim ownership of the song na. Abrante your friend Obibini Takyi Junior. Obi bebusa se na why ni senior no. Unim senior ne de na je so ba nwum to mu se dan che. Enya sam ketu am. Ye de ne papa nwuma bole a. Me ba cho se unim papa obo. Akoso monkania. Akoso monkania. Odoye wa na menene ba me ba cho ne ba na etie na menene ba betwetwe nkomo na papa ne Obibini Takyi senior na ne ba no nso eye junior eno nti senior ko na okọ no wanya ye nyanka waja ye junior ene junior wa ha menene ba be bon nkomo twetwe nkomo Obibini na tse menua menua boko obade adaroma yeshia ya che asemo yeshia ya che my thing say be 2 years credit ana me boa 2 years 2 ana 2 years my okay 2 years but 2 years na my yeah okay na I think that way for fraud ya bana me boa yeah EP EP yeah oh okay oh okay it was so 5 yeah ye promote kolebu era dondo no but kolebu ni promote ba dondo no so edi yeah dondo ni I think say kolebu no so e wa ha me say da na me de kolebu dondo no edi so dem ni me bia ofinti ma na high life na so Obibini yanhwa I think that when was the last time I order nyomba oh me de em say won kwa me ugina na me boa eno achi me de ba ko by Mase order ni na ba Mase yeah Mase kru Mase offense so Mase oh okay offense so kra Mase oh yeah guys was say Mase oh there Mase oh okay all right now they say who decided say on say nka we na single yeah I don't know who decided say the EP na brain won say enyom ne dey say na say boom basa na me ho yira me say me hu de me famra ntina be decided say me management be ka say the EP na ba oh okay yeah because nyum de me bri no ye ka say ni single sa any em say menya be 120 years kwana still that so release say pepe way forward for Obibini Takyi music way forward oh Charlie because thought as a consistency in shedden you say e wo ma e betimi aton kan e wo ma na anaya na me de ba ya na wo de ba me de ba pa oh okay but un say no your high life no I be e ho kakra but ho anso ne enso e begina because adwuma ye nananu mabaye no ene papa no mabaye ne nyai e ma ne nkokwa so ati asenti no ye decide say high life na field na e de igina so ye de ba pa some day we ni buy come fancy be 3-4 months money oh okay and masa release EP no oh okay so right now we under management na yeah under management oh okay first class music yeah first class shipping door to door UK only be first class music no oh okay in Germany crowd was say one gasa kwam pem your surprise ma to ne me be UK de bebre o one na de beba me wa first class for na de beba okay we de ya da too much Matiminia who say me hu ba bia me bo pian pa the last time you share na if am ya na mani age pa say hu me ba bia no yeah
na bia be hu me bia o boy pa sana mumu mako na mu be hu bebre na hu so be ne den adwuma ne de yenya fa to yon sese be ne de ye no adwuma de akwese entafo ne tawia no so ati ase I say nyumu 20 penny footballers no so ye kakra na presenters for no DJs for na jamon so ne tawia in the time bia na nyina ne nante bom intimi nkonya baako enokre yes abe pepe enokre na ipi no ewa bonten title ne New Legacy yeah New Legacy no say popino ebeye bi se utia akosomon kania akosomon kania no doye wana nini yeah me so high life na me but you see na enime mu asesa kakra e wo ye nye rawe mu so what I say high life ni 26 ne papa no ne nananom no ade bia no sua utimi sua etrama onya na ade bia so e ko nanim no ne mu sesa yeah da bia me ka say radio ba foforo amanziba de say ja that time na obi emfa radio inside no dey there that time capital force luminicus both the curtains na atwamohia na adwuma na eba abonten no na amanfo but the obi tie radio a or sample radio studio ho na yeden out no so ahwe ti sana enwom to tie music ye dynamic enye say ye say adadam ni ntina say ye nana kwame ampadum de na da bi eye high life e ko nanim no na esesa ba de ye mpene say ye mpese bewu so ati ase utie ni say friends dondo yi say a high life feel imagine no so ati ase ha nti no high life no de nya de betimagu de see your friends I say what's my bro baby oba akohwe de because me hu ni say afro fuse for no kra no mo fa life freedom no mo de mo nyum beat in the be ma beat e be ma be high life freedom mum intimi nga say high life nim but it depends on how you sing it no correct yeah no correct pa ya na bebre na ebusa say no correct say o papa any Obibini Takyi anase bia step father bi ye do ko ware anase bia o wo fa bi no ana opa o hwe abusua nu ma abusua tenten na unyini ye be catch us na okura na o papa na Obibini Takyi oh nyano kresa say na said o kan say okura na papa na Obibini Takyi no nyano kre okay o papa na Obibini Takyi okay ene no kre okay because me papa wa hu mebre ye tu pe me pe ne ba pani me na me ne ba pani ne ba be ma oni ba be ma o ba bia biem oba ne kame ho so popit na mo no ne kakra sa time oba na obewo ana ze ana oh me de ne abrabo ahyase me omko wo me Nigeria oh okay me nya 1 year na onya chance e di film call Germany oh okay enti hon mo ko wo me nua keto machiba no ya enti papa de na obezi wo Germany oh okay ba no tutu kwan ko different countries but Germany na obezi pa every year bia na oba Ghana once in a year oh okay enti me fan say uhun na nsana oh me papa just me clever because papa we na me sade na mo be 11 years okay so I say but me kai ne nema me bere ne oba nema me bere anyhow I know treat me fa sana me so pese that chimbia me so me de ye me ma yeah wow. Because me papa de no do ne ma oh okay. No worry me worry oh okay me worry about my girlfriend oh a girl yeah oh okay yeah your friend is saying when they me fan to just okay na so uti ono anim ne ho ono kra me nya sure say ba na why busy kra but oh okay yeah once bibia no ye na any surprise ya na efe ba onya kan obi ani ko ye kra na ho ye di kan and ti ye expect say enche o the ring be sha nsa ye bom pai de nyame be ka na bebem enya de me no mienu ye be ka empa bo be biom na ware de say de wasi wadwini pi say no ma men try de o on say me ka me nko no na nka me hate ma hate kra tra a friend say shatawali mu but bibia na time time na ngasa na be kire so ati ase okay ana obi enye obi baby a oti esi en I think say obi bi wani so apesen keka na nka watra edu say ho no but wa ho ode ntimi ade se nyame so ati obi timi na obi ekochia so mbe ware ade be chia mo ma ware ntokwa timisi na mo ntem atete ntino me de bibia na time nyame ana me hwe ne say time ni do a say the time edu en am no mienu ya betena hai esa na me de bo ma brabo oh okay yeah Ayana mempese meko sa asemwe ho but we ye dan a ebatawo
What you say? Akwes wo fascinating crew no. We umia wo sunwa amia nso a ne 980. What you say? Kofo bebre na keka se eye deal onimu papa wo hu bi. Ano dia mintimi nkyere. Ana deal kra menya sure say because asem na assign the timisi. De nti a me nyintum ne say I can't remember say misano. Ye kro mu hine nyame mfa ne kra nsie yi na no wusu echa. Me kai se no rabbit bia no oyen omofie na me matena krasa na me hu bi da ti me bae me fi akra bedu ye krom no na mo me hu se nkwala bi gina wo bi so mo hwem wan me ko gina so ese me hwebe wa asante achema atwede he ya okay na me gina so a me hwe nkwala ni nyina kwa na me gina still me hwe papa ne be pie me so eno eno se mo fi an me se nko mo be amemo na de adwane me man emo nkwala na misuro man so mi kodu fie pepepe ese me fans na nyumre pe frem se abwan ba kwa na papa ne se me no hu me se na me gina ntimi na meku aboa no am ye me kai sa se me ma me hwe me e wo fi ba papa ne ye se o ne nana ne minti anya hwe ba wonso na onim ho hwe nim ho hwe eno na ema enipa nso de me no te ka se esi a no misunderstand bit ma ba me no te esi a no kre bi kwa na me pia kwa ba me fasa ema we bia me fia me se a me kwento kwa betima sisi a bia me koya bi bit ma kwa kwem ye be ka se wanso ne bia onim na onim ho hwe ena ade bia nso ebesi bia no eje sobo ena me ka che se nyankopon ene nim se de o hye ne nema se obi bewu e wo car accident im aya ya shato amane se nipa ne biwu nipa ne kwa na de na obekwa akohia asade na akohia asofo bi amasofo na bompa ya break ya ma no obi nso ti aso dem 34/7 ono nso ne sofo the same sofo na to ne de du so ehu akwaku enti a kire se sa nipa na ya sebi no ne de no ade a ani kwanse besi ena de ono kwa asore na me fan se ono otwa ne di twa ne bibia na okowie no esa kwanso na nyame e fa de say mfatu bebre ba wo ye nyina kire se what sansem no ba wo hunu se eye sign de ato me painting no me hunu se eye sign ana esi a menyinu ba bia menim de e ba o manim no kre so ati asenti eye sign me papa na mie na no anka nchem se lumba ena eku no wa mie na no anka bibisa but atesem ena nkrofo kika ena se na sofo bi crisis but me no me papa mie na so bi na no kan de anka metima gina ha akan straight because nipa nyame ni esro ni ba wan tie mfiri papa no mu da se nipa asomasi na ekome nipa do ma dwen na papa no oyare be 1 week enu film 1 week yeah but any lumba nsem ko hie na emu ho no na oni deal e wo court omonyom ho asem Mary Marion ka se ho asem enyo Mary Marion ka se eno ne kopie court eno ne kopie eno kra court no mo kan lumba na se lumba man papa skabi ana or this kind of man na nchena sa incident ne dey see entino nana omumie no obi claim ownership of the song na made that time the name so ntino me hu ba de me nim na me meka no okay so ati ase ha but me papa nso na ne ho odin okay but you ready to me to bia ese me kwa sorry makwa sorry aba me yi me top say me ko me kai no so sa o me tene me kwa afa ntene that time makwa sra me antimo atanse achima atwede ho na ho a mo be kwa fu almost me pese me kwa fu mtina ma sheda se me kon could you believe say omo edigun so anam so omo fa me hospital me yu na omo de me kwa edu hospital entrance no afa me tene me kon say me ntihwe biem esa nse omadi kan ka se me boanti no na ese me yesa akwaje pane me ma hu se pane me kwaji me ho atomi but esan de nipa be kanti no yo so kwaji so what I say etina yade a esi ayade a esi mebiri na sign nam ebetima ba bo aboboa no pepepe omom da prison mebiri on mo munim asem no ho hwe onim ho hwe wa betom so on so nkanyame betima you charge say nipa no because do I ne born no one wu ewu on born ya no ene na e free na ekro no ye make sa de Obibini Takyi eye memfa ne say Obibini Takyi of akosumu nkane ne baneti ye o say deal nim ni papa wo ho hwe timu aya amode ye mfato ho ene mfan o say ne papa mie na no wante emfri papa nanum da sa asomasi ene ekume menka say wonim ho hwe na wonim ho bibio tumi no me madwen na me kire ba bia na obi nso ho no evidence bia wonim mo ntem asem ba to you ne de me de me papa no ono nyame ne frɛ no because obi antimi nku because kofo be class aka say HIV and so HIV timi chi obi within be 1 week no awu
enya possible so what I say and ofon ye one phone okay so what I say nipa HIV a chire na obo wa no ofi moja nko a enya possible sa so what I say eti no me metian me say no ke se ubetime akumia na bia ansa na ye be wo ma baza su no ye de me sure ya so na obekume enya sa pa de a enya djuma wadaruma na ma memfa we ntwana afi yemmo enwom no de emede no na yemfa insisansa aka bre ne kakra bi sika na nkasa tama popi wiye no daddy Lumba diskane bae eno na me ka se na misua enti na no me papa wiye ni sei no ne bibia nyina ma ehunhwe nya hwe mfiri bibia akodi abusuafo no oh okay ensa nka enti minim se abusuafo jiska wo so ma anyi no mintimenta na nka eho asem okay yeah okay o papa nyuma ye me de pe ne nyumwe o se ma ye nchene me yira me da paso be na wo mi so me mebie what is anyum no Obibini Takyi nyuma ye me de pe ne ba na me na sie sanity panyimfo se tu obu e bobi pumam oko uja na chi me ba no sie musician ma ye enchene se me yira me da paso be na wo me so intra dem bie ma ye enchene me yira me da wa empaso be na wo me so me intra dem mo ma ye enchene me yira me da wa empaso be na wo me so mintra die mo nani baby a emede o se odasani bring moja ni ansana ne nsa akona no ensan so a enya adwuma ne ya na nse na didi ti mayire me ho abobra pa na da chia frame obrempo eh yes oh yeah Mirami dawa minja biemo Woo! Obibini Takyi no Enyem wonwa so ba enwum tuni na woto ha live sanity ne papa nie ne baneti ye na kosomon kania na kosomon kania otoye wana menene beya oh ye na kosomon kania otoye wana menene beya ane uname wa wo oh na kosomon kania otoye wana menene beya na o papa chira akosomo nkania na o maame na no ho fepa ho me maame de o number 1 no that's right etu timi so papa hwehwe mu yie no obey do ba akosomo nkania area so area da bia na meka che me nwan ketwa no me maame misa no ya ka che me se me maame ni a sometime me doubt it I said da bi me maame ni and I said nka me ho ye fe chense no o maame ho fe che obebre me maame o asa na hu na ene ka se mpanifo no me maame ni e ka oba ne ho fa sante achema twede obi a otie bia be ka kire o ye ka sa ho fe anantu oba me maame no e TikTok etimi ame hu se papa no ye krokro bi se me boss amanzeba so dia se etino time bia ne ame ka se me hu oba bi na se o cheno ho eya ya na metimi ka se hey ebi asini pa interview na je se o papa nwom na oto ye nanka o hwe o maame ho na edutu yo me papa nga se that time nanka nya ya wo me nanka me papa be pre maame ho na ka nya me maame ne na ya ka wo fa eja me nka se nya yo me maame de e ka sa ho fe oba pa se oba gina ho pa ne ade a oh asempa na me ka che no wow ena papa onwum bi so sabro be nyum ni nie so sabro be adoye wana me don't know you be a momo shio adoye wana Obibini said you only from yet to say that's right okay so sabro be adoye wana me don't know when you be momo shio adoye wana me be why
Obibini make say me ye do papa sense na chi because akase ba na me ensa ma me fa ode na ode aba na fe I think say I don't know to nyini din kolebu Chale say on say ka obi abo kolebu din chiro ze sie ya na phrase ya say unya ke chale me wo kolebu o we be show kolebu ya ba ye time for us so at ya say like na me person me kire say odo oba bi wa shi oba bi na say odo na you do nyina ma oba ne hu say odo no okay say dey be oba hu say dey oba treat wa fa because oba bi won mo no so nim odo pa abo nim say utinim no so dey sie o be ma yikran say me hu ni say aso on family ko si hwiu e pasa na obi frokro for be kwaja okay te so ma oba ne hu say so jaw dey oba kokolebu odo hu nyina na e dey ewrem oh okay yeah interview na se chire nyina no okay okay I go there for you anything you want I go do if you leave me girl kolebu if you leave me girl kolebu we can take it slow motion we can take it slow motion me I don't call over baby my sugar cane see your figure eight me I don't want you for your kiss there is something about you I'm dying I'm falling for you my baby I'm crying I go there for you anything you want I go do if you leave me girl kolebu if you leave me girl kolebu I go there for you serious if you leave me girl kolebu bro yeah sorry edi asem na oka edi atre fans they make my catch my fans nyina ne say obi biara o support Obibini Takyi senior bia no man for ebreti ni so say Obibini Takyi senior akọ mamu tini so bi me ko Obibini Takyi junior e wa round so what I say senior no ko ba me tini so say junior na ba junior no e wa round okay and they make my catch obi bia ne say afi besu about 20 adin so no obi anto na ba boko because ke wini a o me first ka me hye amazba butum amazba wini o me first ka hye ke butu na ntokwa na ejira montini ditwe o se kan ya de no yankoko hu ntokwa de hu hia mon support Obibini Takyi junior asida kese nkom obi biara otie yen all right first class shipping specialist limited omo UK se o person de niam fi amonane UK nkwa de baga na bedu save dia na obi bia onsa kan bia dia and first class shipping specialist limited why advert in the so almost na me de o me movement me na eboa okay o man na be first class music as like say nkoma Mr Michael Obin because anyi ono a enka de o mu nyina no enka Ghana fonte Medase Obibini medase pa emsahane yede djumedi ni nyina yede ABCA said because that time na picture na MI let me say a happy birthday to you Dora who US nyankopon shraw na onto onkwanem ene o husband o say yemfa akonya we so na mea unua beba Djka niema happy birthday nyankopon shraw na onto onkwanem na de uye bia nso no enye yie and then also a happy birthday to Ya Noble also cheers to greatness from area 51 and Mr Brooks nyankopon shraw na ya also onto onkwanem za radio Tony Montana obaba betrase na fei commentary no ya dia bro kama pa me also ready our body tie enya sabketo I'm sorry na Tony aba betrase na fei obaba betwa djumedi no so edia ma me di ni Djka otuna ye besan ehia makraw bye bye